Monty. कौन हला କଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ପରା। ये कौन असुविधा है जी कहनु କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ନା? ଘରୁ ବାହାରିଲି ଫିଲ୍ମ ଯିବାକୁ ଚାଲୁଥିଲି ଧପ ଧପ କିଛି ବାଟ ଗଲି ଆଉ ନାଇଁ ଦେଖିଲି ବୁଝିପାରିଲି କିଛି ବାଟ ଗଲି ଆଉ ନାଇଁ ଦେଖିଲି କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ନା? ରବି ଯାଇ ମୋର ये सब विषय कहले तो चप्पल विषय तो किछि कहले ना ଏ ଦେଖୁନ अल्लाह चप्पल कुतर कौन है जी मत देखाई अगर टाई पठाई गई भी सिलाई टाई पठाई गई भी सिलाई DJ Vicky.